Pozdrav Raja, dobrodošli nazad u Surfamo po netu. U današnjoj 7. epizodi imamo ponovo 15 zanimljivih činjenica koje možda niste znali. Naravno, prije nego što počnemo video, udrite subscribe ako već niste i naravno lajkajte video sada kako ne bi zaboravili kasnije. Da li ste znali da je zapravo moguće umrijeti od slomljenog srca? Poznato kao sindrom slomljenog srca, u medicini je to poznato kao stres kardiopatija. Postoji fenomen koji se dešava na Tajlandu na rijeci Mekong, gdje se pojavljuju crvene vatrene kugle zvane Naga Fireballs. One se ispaljuju random u zrak i niko zapravo ne zna zašto se to dešava. Ako na Google ukucate Asker, stranca će se malo nagijeti na desnu stranu. Iz prethodnih videa smo vidjeli koliko komarci mogu biti opasni i svi znamo koliko su to napasna bića. Međutim, da li ste znali da komarci, mimo što vas ujedaju i što vam se krvi napiju, također i uriniraju po vama nakon što završi? Prijevod riječi vodka sa ruskog na engleski znači zapravo mala voda. Vaš telefon ima i do 10 puta više bakterija na sebi nego WC šolja. Ljudi i banane dijele oko 50% DNK. Znači pola tebe, pola banane otprilike. Jezik odrasle žirafe je dug otprilike oko 53 cm. Zlatne medalje zapravo u sebi sadrže samo 1,3% čistog zlata. Zadnja medalja data od punog zlata je bila u Štokholmu olimpijskim igrama 1912. godine. Trebalo bi oko 51 milijun balona napuhanih helijumom da bi podigli kuću od 185 kvadrata, na razliku od kako je to urađeno u filmu Up. Mark Zuckerberg je zapravo daltonista na crvenu i zelenu boju. Iz tih razloga je Facebook napravio plave boje jer plavu boju najbolje vidi. Ajmo muški koji već nisu udarili like do sad, na ovu sljedeću činjenicu ako je u pravu, udrite taj like. Postoji knjiga u naslovu Sve što muškarci znaju o ženama. Ima 100 stranica i sve jedna stranica je prazna. Pancir je izmislio Richard Davis. Naime, Richard Davis je radio kao dostavljač pice i nakon što je 2 puta upucao na svom poslu, izmislio je pancir. Postoji samo 12 ljudi u svijetu koji boluju od, da kažem, bolesti hipermezija. Napisat ću ovdje, nisam siguran tačno kako se izgovara. Naime, to je bolest u kojoj onaj koji je obolio pamti sve i jedan detalj mogući u svom životu. U toj storiji filmovima sve jedan karakter koji je u filmu trepće jedno oko pa drugo, nikad nisu trepnuli oba oka istovremeno.